Šta reći o odnosu jedne planete, dobrobiti i velike sreće, benefiku bez presedana kao što je to Jupiter i Saturna, koji maksimalno sužava i ograničava i koji je đavolji advokat pod navodnicima svakoj planeti. Najjednostavnije rečeno, ovaj kontakt mogao bi se tumačiti kao fatalistički odnos prema životu. Ako i nije potpuno fatalistički, zasigurno ukazuje na poprilično sputan život, pun ograničenja, kao i na manjak slobodne volje. Odnos Jupiter-Saturn predstavlja oštar jaz između moralnosti, dobrote, lakoće, duhovnosti i intuicije i, s druge strane, hladnoće, ograničavanja, zlovolje i svega onog što bi trebalo da bude praktično i materijalno. Bilo da se radi o dobrom ili lošem aspektu, uvijek će biti naglašena nesigurnost u pogledu sopstvenog mišljenja, osjećaja, procjene ispravnosti postupaka, što za posljedicu prvo rađa nedostatak volje, sumnju i na kraju strah. Dakle, radi se o dva potpuno suprotna principa koja su u osnovi suština ljudskog bića, ljudske prirode i postojanja. Saturn je svakoj planeti sjenka i ne nosi tek tako epitet sudbinske i karmičke planete. Odnos Jupiter-Saturn uvijek predstavlja izbor između vjere u sebe, sopstvene snage i znanja i straha od sila okruženja. U tom slučaju pojedinac potpada pod apsolutnu kontrolu tog istog okruženja. Ako u natalnoj karti postoje loši aspekti, tada vidimo neuravnoteženu ličnost, podložnu ekstremnim oscilacijama u karakteru i u životu. Takva osoba čas ide u krajnji optimizam, to u stvari predstavlja Jupiter, čas u krajnji pesimizam i očajanje, a to možemo predstaviti Saturnom. Česti su gubici položaja, a nerijetko i časti, sudski procesi sa lošim ishodom, sukobi sa zakonom, siromaštvo, loše procjene u poslovanju. Često je put kojim se krene ćorsokak ili samouništenje. Dakle, smjenjuje se ekstremni optimizam koji nije praćen disciplinom, osjećajem za praktično i potrebnim zdravim razumom, i ekstremni pesimizam koji je lišen i najmanje nade u srećan život i uspjeh. U pojedincu koji ne osvijesti da može promijeniti ovakav obrazac i definiciju, vidimo česte smjene Jupiterove rasipnosti i Saturnove škrtosti. Osobe sa lošim aspektom može često da sačuva štednja. Magija štednje im nije data, ali može se razviti, to je ova vještina štednje, i škrtost kao i osobina da se stečeno čuva i sačuva. Jupiter i Saturn i njihov odnos u natalnoj karti svakako vezujemo za finansijsko-imovinski život pojedinca i njegov uspjeh ili neuspjeh na tom polju. Ovdje u slučaju dobrih aspekata, kao što su sekstil i trigon, vidimo mogućnost bogaćenja i uspona kroz strpljiv rad. Dobri aspekti obećavaju jaku reputaciju i kroz velike napore obično donose uspjeh i bogatstvo, posebno kroz investicije i ili zakonodavstvo. Ipak Jupiter predstavlja mentalnu planetu i simbolizuje prestanak identifikovanja sa materijalnim. Pitanje je kako se na mentalnom nivou može obezbijediti sreća koja je potrebna čovjeku kao materijalnom biću. Zanimljiva je istina da osobe Jupiterovskog tipa imaju stav da im sreća pripada i da uvijek zaslužuju najbolje, pa je takvim stavom obično i privlačen. Saturn je sasvim suprotan tome i iz toga proizilazi konstatacija da odnos ovih dvaju tijela, posebno ako je dobar, može u čovjeku razviti osjećaj za vrijednosti koje čine čvrst oslonac lične životne filozofije. Često i dobar i loš odnos stvaraju osjećaj straha od neuspjeha
i ove osobe od života dobijaju i uzimaju mnogo manje nego što zaslužuju. Recimo, rade ispod cijene. Često se samo zarad osjećaja sigurnosti stavljaju u podređen položaj, zadovoljavaju se i minimalcem i život ispunjavaju banalnostima, dok one više aspiracije i stremljenja ostavljaju po strani. Česti su primjeri da osobe sa završenim fakultetima, doktoratima i slično, zarad sigurnosti primanja, pristaju da rade poslove koji su daleko ispod njihovih intelektualnih mogućnosti. Tako život postaje nedorečen, ispunjen banalnostima i neostvaren, lišen svake ambicije, a što opet za posljedicu često ima siromaštvo, težinu i osjećaj loše sreće. Uvijek je loš nazor, a ne loša sreća ono što pojedinca vodi od jednog do drugog materijalnog ili financijskog neuspjeha. Jupiter je zadužen za sposobnost kreativne imaginacije i vizualizacije, kao i za intuiciju. Zahvaljujući intuiciji, razumijemo simbole koji nam stižu iz viših sfera, a pomoću kojih uspijevamo da shvatimo suštinu života ili da uđemo u dušu nečega. A ulazak u sopstvenu dušu i naš unutrašnji svijet i na kraju pronalaženje sebe, temelj je vjere, što znači da vjera nije izgrađena nikakvim rezonovanjem niti bilo kakvim praktičnim iskustvom. Osoba koja ima pravu, iskrenu i istinitu vjeru ima je zato što zna i osjeća da njeno postojanje ima značenje i svrhu, a ta vjera mu osvjetljava put dok prolazi i kroz najmračnija i najtamnija iskustva. Kada se radi o kontaktu Jupitera i Saturna, mogao bi se izvesti zaključak o neophodnosti transformacije vjere koju potencira Jupiter u praktičan način života, kako bi osoba mogla u život sprovesti ono što intuitivno osjeća kao svrhu svog življenja. Započinjanje ovakve transformacije nije lako i često osoba bježi od toga, pravdajući se teškoćama ili lošom srećom. U stvari, potrebno je ono što vizije govore sprovoditi u djelo i u tome pokazati hrabrost. Često imamo situacije, pod navodnicima, prodavanja duše đavolu kod osoba sa kontaktom Jupiter-Saturn, kada one zarad čistog materijalnog položaja, novca, statusa, na primjer, napuštaju potragu za višim ciljevima. Ovakav stav je obično mač sa dvije oštrice i česta je posljedica da čovjek upada u depresiju, a samo je želio da zaštiti i sebe i porodicu. Tada se veoma brzo izgubi osjećaj da postoje i životne radosti i postaje se robot u moru besmisla i rutine. Živi da bi jeo i jede da bi živio, a Saturn osobu, pod navodnicima, nagrađuje osjećajem uzaludnosti. Sa druge strane, potiskivanje uloge Jupitera postaje opasna bomba, jer kad je prognan u dubine, sakuplja snagu i energiju koja u jednom trenutku eksplodira. Tada često dolazi do napada iracionalne krivice, sujevjerja, loših procjena zasnovanih na crnim slutnjama koje se obistinjuju i upadanja u teške depresije uslijed nedostatka smisla u životu. Još jedan od načina ispoljavanja odnosa ova dva tijela jeste da osoba živi u nastojanju da izbjegne Saturnove zahtjeve za ulaganjem truda i stalno čeka da se sreća sama desi i na kraju upada u potpuno beznađe i siromaštvo. Česta manifestacija loših aspekata Jupiter-Saturn je i nepoštenje, s tim što se ovdje u stvari radi o naivnosti osobe koja uporno vjeruje da bi ni za šta mogla dobiti nešto. Prisutna je i jaka sebičnost, ali i gordost. Može se generalno reći da aspekti koje prave ova dva tijela u osnovi nude mogućnost da se potpuno razumije priroda dobra i zla i načina kako oni utiču na pojedinca.
Mnogi od nas pitanja dobra i zla smatraju nevažnim i besmislenim, dok za osobe sa aspektima Jupitera i Saturna, pogotovo sa onim dobrim aspektima, ova pitanja postaju veoma važna, jer u njima živi neprekidna i nepresušna težnja za prihvatanjem ideje o ispravnom načinu ponašanja. Osoba sa aspektom Jupitera i Saturna gotovo kroz čitav život privlači situacije u kojima uvijek mora da rješava nekakav konflikt između dva suprotna gledišta, na primjer morala i nemorala, vjere i nevjere, dobra i zla itd., koja vode rat u njegovoj svijesti, a na kraju pružena mu je šansa da sva takva gledišta i dileme integriše i shvati ih kao jedno. Jedino tako jedino tako sa svojim dobrom i svojim zlom može živjeti ispunjen razumijevanjem o funkciji i neophodnosti toga oboje. Funkciji i neophodnosti toga dvoga. Kada pojedinac uspije ovako da integriše suprotnosti, doživljava oslobađanje iz kandži iluzija i razočarenja. Od kandži iluzija i razočarenja i postaje sposoban da prihvati sebe i život onakve kakvi jesu, sa unutrašnjim osjećajem mira, što mu omogućava i materijalno produktivan život.